Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji melanjutkan di surah Yunus halaman 209, masih juz 11 ayat 7, masih permulaan ayat. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, simak dan dipahami. Kita akan belajar dengan nada pelan-pelan ataupun dengan nada santai, biar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Dan semoga apa yang kita baca pada hari ini semoga menjadi berkah dan semoga kita semua lancar dan membaca Al-Quran. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair lahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum فنذر الذين لا
يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم.